Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Svirale smo u Evropskom parlamentu u Briselu, New York Lincoln centar, u Brodu dok smo se vozile senom i gledale u Eiffelov toranj. Svirale smo u manastiru, vrtiću. Kade? Koji manastir? To je bio u Crnoj Gori jedan manastir, starački dom bolesnima od raka, u bolnicama, svirale smo stvarno u raznim nekim životnim situacijama. Prosile smo jednu devojku, pomagale smo jednom momku da isprosi jednu devojku. Uspešno beše? Uspešno, da. Svirale smo klincima, bebama, starim ljudima i sad nedavno u jednom staračkom domu u Zagrebu. Predsjednicima. Izogu. Mislim da stvarno, recimo u nacionalnom parku u Hrvatskoj, jednom predivnom nacionalnom parku gde okolo su vodopadi, šuma, mi smo u sredini ostrva bile, imale smo tu koncert, to je bilo isto onako jedan poseban doživljaj i događaj.